Glumačka ekspresija i partnerska igra bili su kriterijumi žirija za dodjelu nagrada. Raduje nas što možemo da nagradimo igru naših iskusnih kolega koji su uspeli da osvoje nove glumačke vrhove, ali i mlade kolege koji iako na početku pokazuju autentičnost i veštinu i obećavaju da nas u budućnosti očekuje još mnogo dobrih uloga, a nadamo se i nagrada. Utisak koji su ostavile glumačke kreacije opredjelila je žiri da priznanje za najbolju glavnu i sporednu žensku ulogu u ostvarenjima Zaštita pre svega i Što se bore misli moje dobiju Marta Bogosavljević i Maja Čampar. Jako sam zahvalna što se ovo desilo i srećna i mislim da je to mnogo važno i lepo. Generalno da se to dogodi, ali je lepo kada se dogodi nama mladim ljudima i mislim da to mnogo nekako više sada cenimo i da nam mnogo više znači. To ništa neće značajno i bitno promeniti, ali svakako jeste neka satisfakcija i kruna, neki lep znak pored puta koji eto sretnemo na ovom maratonu koji smo izabrali da trčimo. I jako sam srećna što je ovo jedan znak pored puta koji će krasiti tu jednu mapu kojom sam ja krenula. Meni je drago bilo da film dođe, da ljudi pogledaju film i da znam, bit će ljudi čije mi mišljenje znači i to, ali stvarno se nisam nadala i baš mi je drago, naravno da mi je drago. Što je ovdje. To sam možda čak najsrećnija. I to je to. Brskovski groš dodijeljen je Ljubomiru Bandoviću i Luki Grbiću za najbolju glavnu i sporednu mušku ulogu u filmovima Garbura i Što se bore misli moje. Meni taj film posebno znači i snimljen je u dobroj atmosferi sa dobrim ljudima i nadam se da ćemo sledeće godine na 49. izdanju Mojkovačkih filmskih jeseni da se vidimo i da sve ovo proslavimo. Pozdrav svima i hvala još jednom. Velika mi je čast. Nadam se da ste uživali u filmima koje ste gledali i nadam se da ću doći tu sledeće godine, pošto ja nikad nisam bio u gradu, nikad nisam bio na festivalu. Ništa, hvala žiriju na nagradi. Drago mi je i zbog mene, i zbog filma, i zbog Maje da sam dobio nagradu. Za mlade glumce nagrada je prekretnica u glumačkoj karijeri. To potvrđuje i Luka Mamuza, laureat specijalnog priznanja za ulogu u filmu Balkanika. Nagrada, priznanje, što god, nama iz ekipe Balkanika to znači stvarno puno. Ovo je bilo kakvo priznanje u mom svijetu glume i filma, tako da veliko hvala žiriju na tome. Želim da se zahvalim svim kolegama glumcima i svima koji su radili na projektu Balkanika, bez njih to ne bilo moguće. Također, zato što je moje prvo priznanje. Filmovi koji su namijenjeni bioskopskom prikazivanju na Mojkovačkoj filmskoj jeseni imali su svoje premijere. Apsolutno smo ispunili onu misiju koja je bila postavljena na samom početku. Imali smo apsolutno sve, podsjetit ću, festivalske premijere, među kojima smo imali također i 2 regionalne festivalske premijere tih filmova. Filmovi su opet bili svi žanrovski potpuno različiti, tako da smo pokrili praktično sve ciljne grupe i u tom kontekstu veoma smo zadovoljni. Već 48 godina Festival glumca afirmiše filmsku umjetnost i ostvarenje domaće i regionalne kinematografije. Dugovječnost Mojkovačke filmske jeseni donosi reputaciju gradu koji, uprkos skromnom budžetu, uspijeva da organizuje događaj. Glamuroznost se po meni ogleda u onom autorskom pečatu koji nosi određena manifestacija kulture. A cijenim da smo kroz repertoar i sve, ove festivalske premijere koje sam pomenuo, a dajući fokus upravo na glumcima koji dolaze i koji će veoma brzo oblikovati kulturnu scenu našeg regiona, apsolutno sam siguran da kroz to Mojkovačka filmska jesen polako pravi tu glamuroznost koja će, da kažemo, doći u metaforičkom kontekstu. Cijenim da smo zaista na dobrom putu, da Mojkovačka filmska jesen vrati onaj stari sjaj koja je imala za vrijeme nekadašnje Jugoslavije. Mojkovačka publika je tokom festivalskih dana punila bioskopsku salu što uliva nadu filmskim stvaraocima i postavlja nove ciljeve, da razvijaju festivale i regionalnu saradnju. Malo gubimo film, malo nam film nestaje. Televizija je preuzela sve uglavnom ili ajde da kažem većinu.
Tako da bilo bi dobro da sačuvamo film, a samim tim film se čuva preko festivala i naravno preko glumaca i preko nas, a dobro bi bilo da što više filmova snimamo, a opet da budu teme važne. To je ono što je bitno, odabir tema. Najvažnije je da se publika vrati u bioskop. I od toga sve zavisi. A da nije samo neki blockbuster američki ili već Disneyev koji su sjajni, ali da gledamo malo i domaće filmove i filmove u regionu i da se negde držimo zajedno i da zajedno nastupamo ka svetu. Entuzijazam organizatora 48. festivala glumca njeguje ugled najstarijih susreta publike sa filmskim stvaraocima. Žanrovsku različitost su, pored bioskopskih, donijeli prateći programski sadržaj. Mojkovac je grad filma, ali i bogate tradicije, istorije i prirodnih ljepota. Tako da se nadam da su svi naši dragi gosti uživali ne samo u kulturnom programu, već i u ostalim sadržajima. Potrudili smo se kao tradicionalno dobri domaćini da im boravak u Mojkovcu bude što ugodniji. Bio je ovo praznik ne samo za ljubitelje filmske umjetnosti. Ljubitelji književnosti i slikarstva su takođe mogli da uživaju u programu koji je njima namijenjen. Kroz Mojkovac su od 2. do 6. oktobra prošli brojni umjetnici. Bilo je mnogo publike, ali i plesa. Izveden je za goste pred samu završnicu festivalske priče. I to je bio još jedan način da se predstavi bogatstvo male sredine, koja je pored filmske u jesenje dane unijela estetiku muzike i pokreta.